Tinsab miftuħa l-iskema tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-enerġija u l-ilma fejn akademiċi, entitajiet pubbliċi u anke privati qed ikollhom iċ-ċans jimirħu fi proġetti ta' riċerka. Iċ-Chief Policy Officer Stakeholder Support, l-Inġinier Charles Buttigieg, għalli kull proġett jista' jieħu massimu sa 200,000 euro fuq perjodu ta' 3 snin. Kull sena tkun hemm fokus differenti. Dan il-fokus jitlaħaq fi ftehim max-xjenza Malta, mal-akademiċi u wkoll mal-industrija per se. Din is-sena l-fokus huwa fuq l-enerġija rinnovabbli, fuq l-istorage tal-enerġija u anke fuq l-użu tal-AI fl-enerġija. Waqt li min-naħa tal-ilma qed jikkonċentra fuq grey water u wkoll jikkonċentra fuq kif jista' jiġi riċirkolat aħjar l-ilma. Wieħed minn dawn il-proġetti qed jara li l-elettriku jinżamm f'livell stabbli u jmur għal enerġija kompletament rinnovabbli anke permezz ta' ħażna ta' enerġija fil-batteriji fid-djar. And our idea is to use actually the batteries installed at the homeowners instead of having big central battery stations in Malta. So the idea is that the battery storage units which are installed on the low voltage distribution system will be connected via IT connection over the internet to a central control station which measures the voltages and the state of the batteries, and this controls then how much power will be supplied to the grid to keep the voltage and power quality always stable and make sure that we never have any blackouts. Is-sieħa ta' din is-sena għal proġetti ta' dan it-tip se tibqa' miftuħa sal-10 ta' Ottubru.